Dostlar, Soquluk mal bazarındabız. Bugün hafta gününe jekşembi. 2022 yıl 23 yanvar. Muzolor tartabız bazarın içine kirip. Koy tovuqlar tartып çıktık. Sizler videodan alsa video жақса лайкты басыңыздар. Сұрауларды комментарда қалдырып, ой мненияларды, ой пікірлерді. Kanaldan alıp savağınızlar bizden bazarın içine kireyüz yani bıraktan. Varatadan kireyip. Birinçelem o kök. Belgiyis kokşaytmış. Şuranı başlayakçı. Assalamu alaikum aka. Kança eken? Kança sırada? 30 bin. Kança aylık? 20 күндік eken. Erkek urgaçı? Erkek. Erkek top eken. Bunun parodası қандай? Бельгийский голубой порода деп айта. Бельгийский. Бұл чисто мясной болады, ет бағытында. Бұл қаншаға бересіз? Магазинский бағасы қанша? 27 мыңға. Ondan düşпейсіз бе? Ondan düşпейсіз. Штукка есть? Не. 27 мың. Базар баға берді, сұрады? Сколько давали базар? Только что. Только что келдіңіз бе? Жақсы. 27 мыңға. YouTube что ли? О. YouTube. Так, süt emdiler tartası toka. Nerede bu? Allah topuk tartası. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Qandaysız? Yaxşı. Erkek urgaçı? Erkek Galşin. Galşin parodası. Ha. Qancha sıratası? 27 sıratın kamı var. Qancha болады? 25'ke verir. 25'ke verese. Bu qancha aylığı? 1 ay. 1 aylık. Galşin erkek torpaq 1 ay. 25'ke verem deydi. Appa ekan. Sizniki qancha var ekan? 20 ming. Erkek urgaçı? Üstüne koyayım. Söylеңіз. Bizi қарабайды, мұндай қарап сөйлейік. Айта. Рахмат. Мынау журналистерге осы бәрін рахмат. Елдің бәрі тұрсын алған немелері сөйлеп атады. Айта. 20 мың сом ақша, 30 мың сом ақша бұлар болған осының немені айтады. Мұнеке. 20 мың сом мен талассыз боламын. Өзім азым баратпай. Сіз бүгін торпақ алып шықтыңыз ба, алып шықпадыңыз? Алып шықтым. Сатылды өзі? Бәрі сатып өрдім, 81-ден сатып өрдім бәрі. Жақсы. Бүгін базар қандай бүгін? Бүгін базар бәрі жақсы. Жақсы? Телевизорға шығарамыз. Құдай бер. Мақұл, ештеңе емес. Бұл еркек торпақ ба, Еркек. Қанша сұрап атасың? 20 мың. Бұл қаншаға бересің? Бұл қанша күндік? 1 айлық. 1 айлық, а? 20 сұрап атасың, түшесіз, а? Түші береміз айтты. Байке мас екен біз сөйлеп қояды жаңа. Сөгіні. Ежа қанша сұрап атасың ба? 18. 18 мың. Еркек ұрғашы бұл? Еркек. Бұның пародасы қандай екен? Білбейсіз, жақсы. 18 мың дейді. Так, ол қанша екен? 13. Байка телефонда сөйлешіп отыр, еш айт етпейік. Қанша екен бұлар? 20-дан. Еркек ұрғашы? Еркектері? Қанша күндіктер әм бұлар? 15 күндіктер. Қанша торпақтың? 20 мыңды. Бұл қаншаға түсесіз? 17 берді еттің мен. Бербедіңіз, а? Жақсы? 18-ден болады, а? Барын пародасы обычный ля өздікі. Так, қайсы сатылды шоқ? Қайсы сатылды? Алынды? 15-ке. Еркек бұрға чөк? Еркек. Қанша олды? 15. Азыр айтсыңыз, да қайталап сұрайым, а? А, бонус чө? Алдыңыз ба? Бұрға чөк, 11 жарым. Бұлар ем 1 ай бөлілек, а, бұлар, а? Шындай, возраст. Так, олар сұрақшы кішіне екен, бұлар қаншадан? 12 жарымнан алында. Бұлар еркек бұрғашылар ғой? Еркек. Үшеу тең еркек, а? Бұлар жинап, бияқылы же ошқа кетіп тағы? Тоқтағыл. Süt менен болғас. Süt аз қымбат қой? Уй бар да. Уй бар бі? Жақшы мұна. Тоқтағылға кетіп ат дейді. Мұзолар. Жақшы,
Ушундай буа бизде чүйдө. Сокулук мал базарындабыз достор. Мына бул жагы музоо базар, музоо сүт эмдүү музоолорду тартабыз биринчи. Анан 4-5 айлык торпок 8 айлыкка чейин. Канча болду торпок? Алдыңызбы? 35'ten. 35'ten. Erkek burgaçlar mı? Erkekler mi? 35'ten aldı. YouTube'da. Ona gel. 35. Ular paradas qanday ekan? Kettiğimiz olarak Şuitske. Şuits. Ular qancha aylıklar ya? Bu 2 aylık. 2 aylık. 35'ten aldı. Sizdeki qanchasini atasiz? Olar 18. Olar 18 ming deydi. Yaxshi. Mana. Sütten çıqqanmı, süt emey bu? Yok çıkan. Qancha? 13 lira otam. 13 ming urgacha. Urgaç. Qancha aylagan? 2 aydan. 2 aydan ötті. Toy болып тұрғанда сүтке бұл. Қаншаға бересіз? Жетім қалған. Жетім қалды ғой. 12,5. 12,5 байқұш. 12 берем дейді. 12,5 ғой. Бар жақсы. Жақсы. А бонусчы сүт іздеген. Емчек іздеп алады. Ургачы. Қолды емес. 13 мың дейді. Қанша айлық? Бір ай болылық пе? 2 жұма болылық. Бұл парадасы қандай емі? Mesneli, жақсы. 13 мың дейді. Сіздікі қанша бай екен? 20 мың. Еркек пе? Қыз. Ургачы. Пародасы қандай мұның? Швиц. Алла екен, а? Қанша, 1 айлық па? 1 айлық. Қаншаға бересіз? 18? 18-ге берем дейді мұна. Жақсы. Бұлчы мұна? Ular Şuiц. 15 gün. Bu erkek burgaçı mı? Bu da kız. Erkek burgaçı. Kız degeniniz başka yani. 15'e berem deydi. Жақсы. Qanchadan özel var? Sizni tartpayım. Muzolor tartam toplayım. Koçe kechkeli tartib, jaqila tartib. Жоқ, мен башқа тартып кетті бір. Мен ем келдім яқа. 13 деп айттым. 13'ten ha? 4'ten 13'ten mi? Жоқ, бұлар есі жоқ, бирок 20 деп айтқан бұлар. Бұлар 20 деп айтқан ha? 13, o 13 be onda. Eki urgaçı. 2 urgaçı 13. Bu 20 деп айтқан. А бұлар сіздікі ме? 23. Жақсы. Сементал. Çoğun rahmat, жақсы satыңыз. Muna gel. Бұл жақта дағы бар. Қаншаға мұна? Музо. 16 bin. 16 мың. Болор, еркек ұшайта? Бұлар че? Meniki emas 27, 23 to'xta. 27, 25. Деп atqandek, meniki emas. Sizdiki qancha var ekan? 11'ga. 11'ga beresiz, ha? Urg'acha o'xshaydi. Urgaç. Angus mana. Onda bo'lgan Angus tarpoq. Urg'acha ekan. Qachib ketdi o'zi, ha? 28. Nejeni tartpaydi unda. Poroda Şuiц erkek, ha? Qancha oylik bu? 2,5 oylik ekan. Sütdan chiqdi, chiqilakda. Chiqilak, ha? Qirg'izcha tushunadi ekansiz, yaxshi. Молодец. Mana aka, 2,5 oylik. Ular qanchadan bor ekan? 25'ten 25'ten. Ular erkek urg'achi. erkektir büyük var. Üçöden erkek. Qancha oyliklar? 1 cuma, 2 cuma. Ay bo'lilak, ha? var. Onsu 3 kun. Bunu qanchadan beresiz, bere turgan jeringiz? Kaysını? Qanchadan beresiz, bere turgan jeringiz? Bere turgan jeri 18, 20'dan. 18, 20. Жақсы, содаңызды бұзбайын. Мешайт етпейін. Шындай боğa. Ерде бір алла тарпақ тұрады. Байка, соңылайым, қанша бұл? 14 oldu. 14 bin. Urgaç okşaydı, ha? Где-то 1 ay olub qalan okşaydı. 1 ay oldu. 1 aylık. Жақсы. Sizde bayka, qancha сұратасыз? 17. 17 min. Bıçoklar. Qancha күндіктер ем бұлар? 10 күндіктер. Пародасы қандай бұларын? Bundaylı. Обычный, да? Шундай болған. Сіздікі байка?
25 bin. Erkek. 1 aylık. 1,5 aylık. 25 bin. Tak, o alğanını sırayaqçı. Bayka aldınız mı onu? Aldım. Qanchaga ketdi? 23 binga ketdi bunlar. Erkek de ular? 1 aylık mı? Bir aydan öttü. Bir cuma. 1 aydan öttü bir cuma. 1 ay bir cuma degende. Ular qancha oldu aka? Ha. 48. Ha bunisi. Bu da 48 mi? Bu da 48. Bu çoktur. 6, 7, 8 aylık olup kalgan değil mi? Примерно. Sizdeki qancha aka? 18 ile simental parada urg'achi. 18 bin simental parada urg'achi chaqada süt içet ekan. Bunaka. Chaqaga ko'nibdir. Ko'plar so'raydi, qancha bag'at debchi. Sütni chaqaga qo'yib berib, ichirib qo'yib bo'ldi. Videosi da var ekan. Yaxshi. Zakazat etem deb olib keldingiz, ha? Mana. Ko'rgazib qo'yaq sirasi. To'qqa qarang'ida tartilgan. İçkeni ko'rinsa oldu da. Mana. Ko'rinmaydi ekan men telefonim. Mana içiyor da. Bizni o'zimizni suratimiz ko'rinadi ku. Suv ichganda ele içiyor da. Yaxshi ko'rinmaydi ekan. Yaxshi sotdingiz aka. Qancha bu? Qancha cho'ngiz bu? 18 bin. Erkek. 18 bin. Sizniki-chi aka? 25 bin. 25 bin. Bunun parodasi qanday? Erkek, Şiviz. Erkek. Torpaq Şiviz paroda. Bu qancha oylik ami? 1 ay. 1 ay bol. 1 ay bo'lib qoldi. Ular qancha? 18 dan. Jana so'radim o'shadan sizda. Oppa qandaysiz, yaxshisizmi? Qancha ekan u torpaq? 11 dan berasiz, ha? Mana. Urg'achi. Mana. Yaxshi bu yerda tushib yotadi. Vo. Bundan 100 gram qo'yaymi? Vo, muzov qancha bu? 26. Urg'achi ekan. Süt. Yaxshi. Bir şey etmey. Qancha yeyeceğim o? 28. Ular sütten çıktı çıkacak mı? Qancha? Qancha bu? 22. Bunisi-chi? Jol jo'q meni eget berib Bu 21. Yaxshi. Bayka siz qancha so'ratasiz buzovga? 11 ming urg'achi o'xshaydi. Alloh ekan. Yaxshi. Do'stlar, videoni oyoqdaymiz endi. Muzovlar bitdi. Ya уже çöpkö kirgenler ya. Videoga tokka like bosasizlar. Qar javob atadi bizga.